هو ما كانش المباراة ما كانش سهلة، كنا عارفين المنافس قوي. وبدينا المباراة جيدة، يعني 15 دقيقة الأولى كنا مزيانين، سجلنا الهدف أعتقد في الدقيقة 14 الحمد لله. وفعلا الحمد لله كما قلت قبيله عندنا الجمهور ساعدنا بزاف من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى، هادشي اللي خلانا الحمد لله نبقاو في الماتش. والحمد لله الدراري داروا اللي عليهم، كلشي دار اللي عليهم، اللي كان لاعب اللي ما كانش لاعب، كنا مجموعين كنا جروب كنا فامي، هذا هو المهم. هذا هو كنهديو هاد الكاليفيكاسيون بور لي جوليمبيك للجمهور ديالنا. ان شاء الله غدا غادي نشوفوا الاغلاط اللي درنا اليوم، غادي نصلحوهم، غادي نوجدوا نقاط الضعف ديالهم باش ان شاء الله نربحوا الماتش ديال الفينال ان شاء الله اللي مهم بزاف. Sí, muchas gracias, muy buena, pero bueno, el objetivo principal era clasificarnos para París, para los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora tenemos otro objetivo a menor plazo, pero bueno, que es el ganar, ¿no? Bueno, al final nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a ir a tope al 100% y bueno, que sea lo que Dios quiera. Inshallah vamos a ganar. حاولنا نغيروا يعني السيباري يدخل شويه الوسط باش يساعدهم، وزكريا الوحدي باش يبقى على الطرف. والحمد لله يعني كملوا المباراة الشوط الاول بدون هدف. الشوط الثاني زادوا ضغطوا علينا، والغلط اللي درناه انا من عندي بالنسبه ليا هي بقينا كنلعبوا كره اللور، بحال اللي اعتزلنا لهم شويه الثقه، وهذيك ما كانتش محتاجه، كان خصنا نزيدوا لقدام. ولكن المنافس قوي زي ما قلت لك في الاول، المنافس قوي وما خصناش نحقروا مالي، لان حتى هما عندهم امكانيات عاليه وعندهم لعابه، يعني لاعبين حتى هما في مستوى عالي. والحمد لله يعني في اخر لحظه الدراري تقاتلوا حتى الاخر لحظه وجابوها بالبينالتيات، ونهنيهم. اهم حاجه دوزنا لا فينال وتكاليفينا لي جوز اولمبيك الحمد لله. Ouais, franchement c'était une soirée magnifique, on a gagné la finale. On a gagné la demi-finale, excusez-moi. Je suis très content, tout le monde est très content. On est qualifié pour les Jeux Olympiques 2024. On va arriver là-bas très très fort, très préparé aussi. On va faire une bonne finale, Inch'Allah, on va la gagner pour rendre le peuple fier. Et ouais, il n'y a pas les mots, c'est incroyable. Première CAN pour ma part, première finale. J'attends ça depuis U17. Depuis les U17 avec le Maroc, j'attends ça. Franchement, c'est une joie. J'oublierai jamais ce moment de ma vie, j'oublierai jamais. C'est un bon match maintenant, il faut se concentrer. On va fêter ça aujourd'hui, mais il faut se concentrer pour le prochain match. نتفق معك بان كنا خصنا نكملوا وحاولنا نكملوا، ولكن حتى الماليين بداو كيجيو وعندهم يعني لاعبين قويين وبقاو كيلعبوا لنا بزاف في العمق، يعني في وسط الميدان. وفي نفس الوقت يعني كنا لاعبين في الوسط بعض المرات 3 ضد 2 مع عزوزي اللي كان يحاول يساعد المدافعين، وفي نفس الوقت كان امير يبغي اللي لاعبين في الوسط الميدان يبغي يقابلهم. ما كانش سهله. Le plus important, c'est qualifier les Jeux Olympiques, aller à la finale. Et ouais, parfois, le jeu n'est pas si parfait comme tu voulais, mais le plus important, c'est qu'on a gagné. Ouais, ils sont bons, sinon ils n'allaient pas être en finale, donc ça veut dire quelque chose. Et ouais, maintenant, d'abord, on va fêter ça encore, qu'on a les Jeux Olympiques, et à partir de demain, on va préparer l'Égypte, Inch'Allah. Là, c'est vrai qu'on est très content. Après cette belle victoire, on a beaucoup souffert dans ce match. Et le fait d'avoir gagné, d'être qualifié au JO et d'être en finale, c'est vraiment une belle chose qu'on réalise. Et on va essayer de gagner la finale, Inch'Allah, pour remarquer l'histoire. On sait que l'Égypte a l'habitude des grandes compétitions, du coup on va essayer de tout faire pour les battre. Et je suis confiant, j'ai confiance dans mon équipe. Merci beaucoup.